अहानबदा चुचामपुर लेखिदब सही मापनगी नुपीमचा म्यांमारदगिनी हाइरी थासिगी तांग कुनगी नुमिदांग अथेंगबद चुचामपुर लेखिदब सही मापनगी नुपीमचादो हौजिक थोकलिबा म्यांमारगी इरांग असिदा लांजेनरक्तुन रिलीफ कैम्पद लैबने हाइना सोशल मीडिया सिंगी खुथांगदा फोंदोकनरक्ली हाइरिबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म असिदा म्यांमार मरोल अमसुम इंग्लिश लोलदा टाइडिम टाइम्स हाइना थाबा फेसबुक पेज अमदिगी म्यांमार मरोल पोस्ट तौरपने हाइरी पोस्ट अदुरा मखाताना हाइरिबदी लेखिद्रबी मंदै किमसै मपन असि म्यांमारगी किमनुदगी मांगखिबनी माकी अपोकपी ममाना निंगसेंग खुप हाइबा म्यांमार बेस तौबा नौलक हाइरिबा फुरुप अदुरगिनि हाइरी हाइरिबा नुपी मचा असिगी ममादा नतना मसिन मनाव अनि हाइबदी मयाम्बा मसु मनाव नुपा मसु पुना लोइनखिबनी नुपी मचा असिबु रेप तौदुना तमथिना हाटपा ओइरमगदरा हाइबगी सिंगनबसु फावी हिरम असिगा मरी लैनना चुचामपुर बेस तौबा तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयाना मियात असिबु यामना कनि यनिंगदबा फोंदोरकनी मदुगा लोइनना सोशल मीडिया रसु नुपी मचा असिगी मताना वायरल ओइरखिबनि हाइरी अतोपा पाव मदना डायलॉग सत्थरबदी तेलबा मतमगी मनुंग सोल्यूशन पुरक्पा ngamgani gabai manipur thukliba tha kungu humdoi fazilakadorba karama matamda loisinduna mausagum tangdu leitawa phibam hanjilakani haiba tamngamdana leiriba irang sibu loisindana state asida leiriba kanglo purup singi marakta dialogue satharabadi athuba matamda ingta hanjilakpa ngamgani haina supreme court of india gi justice mangana saba delegation team adu lusinglakhiba justice br gawaina ngasi manipur high court lingkat khibigi sei tarang ti frakpagi pangthukiba thaurom madu maanu fongdokhreari अमरमदना यूनेस्को की मखार लेंगाना जाइलाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेमगनबमदी मापुंग फानो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अमा ओइना लाउथोकनब थांजिलकदिब खोंथांग असि NSIM ना ताराम ओइ मापुंग फानो सकोलिदुबु हानदिगी होना लेरक्लब लमसिंगबु लेंगाना रिजर्व अमदी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ओइना ऑनथोकनब थांजिलकदिब खोंथांग असि याब सुंगम ngamlo हाइना NSIM ना फोंदोरखरेरि अतोप तेंतकना थमजगे मीडिया रिपोर्ट सिंगी मतुंगिना इंडिया का म्यांमार का पुनब किलोमीटर लिसिंग अमग सत्रुक निफुगु हुमदोइ सांग ngamkhai paring sahi taragi manungda kakhatpasu amasung kakhatpasu yadaba makhalgi sambal khaba lusingani haina government ka official sing amade paramilitary gi panel report amana phongdokri official sing na phongdokhibi ki matung ina म्यांमार ga taina ngamkhai paring sambal khabi gi wafam union home minister Amit Shah na laukhiba sahi इंग्लिश सिंगनी कुनग मरी की फेब्रुवारी था लाथोखिबनी अमदी हौकिब था अहुम मरी सिदा थबक कन लखलखली हौकिब सही की अप्रैल अमदी डिसेंबर 19 मतै फावबन ngamkhai संबल संगतपा मदी ngamkhai सिंगाकपी थबक तौरिबा असम राइफल्स अमसु सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कंपनी ऑपरेटिंग बेस सिंगी ओइन लुपा करोड़ चामग तराग मरीग पॉइंट मपन सिजनखरे ngamkhai sambal gi mawong gi matang Assam Rifles ki senior official man hai sizinariba technology asi leba asi gi oina technology ni masidadi kakthat pa madi kakhatlaga lanthokpusi yaroi dabana illegal oiba mo lansina bu khona ba ngamhaloi amasum ngamkhai si ngak sen ngamlagani saliba March tha gi tarada thamkhiba panel report amana phongdokhibi gi matungina India Myanmar की ताइनब ngamkhai sambal khanaba madi Assam Rifles की कंपनी ऑपरेटिव बेसिंग सदोक्सिन तौब यानबा लंबी सेमनब लुपा करोड़ 1938 की प्रपोजल अमा कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS ना 2024 की मार्च था अयाबा पीखरे रिपोर्ट अदुना हाइरिबना इंडो म्यांमार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमबग मरी लेना कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ना संबल खाबग लोइना लंबी हुमफुग मरी सेमबदा इन प्रिंसिपल अयाबा पीखरे सही तारा की मनुंग किलोमीटर लिसिंग अमगा सत्रुक तारागा पॉइंट अनि सांगना संबल खाब अमसुम लंबी सेमगा लोइना सही मंगा मेंटेनेंस तौबगी सनपम लुपा करोड़ लिसिंग कुनगा सनीगा हुमफुगा मरीगा पॉइंट मरी अमदी किलोमीटर चामगा हुमफुगा तेरका पॉइंट मंगा असम राइफल्स कंपनी ऑपरेटिंग बेसिंग सेमनबा लंबी यांखैगा निपान अमदी इंडो म्यांमार बॉर्डर की किलोमीटर 78.7 सांग अप्रोच रोड तरुक सही तारागी मनुंग सेमबग लोइना सही मंगा मेंटेनेंस तौबगी सेनफमना लुपा करोड़ लिसिंग तारागा सत्रेका हुपुगुत्रेका पॉइंट मंगानी इंडो म्यांमार ngamkhai paring संबल खाबग लोइना लंबी सेमबगी मवोंग असि पाकिस्तान अमस बांग्लादेश का ताइनबा paring सिजनबा ये हैना ऑफिशियल अदुना फोंगदोखियरि अमरोमदना मीडिया रिपोर्ट सिंग सुना तौरी गवर्नर करीमत हाइरक्तरे मियाम की लुप सिंग मिफम पांगथोकलगनि हाइबा GAC की वाफम यामना थमली लोइना GAC की मिहुत सिंग SP इम्फाल वेस्ट उनरुबदा लांगलांगजन अमत खंगमंगमदि हाइरखेबा रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट तौनरखली हाइरिबसी
Yaksang humni sanba numi thasi ki taraga truki nutil punga nirom tarakpadi ki mayum de ki Maruti Alto 800 angam masu MN05 J0018 thauraga thokibadi ngasi numit tare ni suraglaba phawbada mari makong khang mangamdriba Kashapat Lemazam Lakaidi Luang Tem Muke Sekun gi matang sem ki GAC na governor gi mekedi wapam amata phongdorak tre dubo ngasi ahing pung taran thi phaw gi manung I paw pirak tre bidi GAC amadi loop sing yauraga makhal kai gi khongjang changsilagan hana lakthokre hairi basi Kashapat Lemazam Lakai community hall pangtokpa paw gi mifam de GAC gi convener Samura Ratpam Sukudev na pawmising na phongdokhibani Manipur optional gi maikei gi maru bi I paw khram mem thamjari delimitation gi thabak khudimak asyangbu document yumpham ohensi haiba phirep furup khudimak tel laminasi amuko delimitation gi wafam ama lakpada lamdam asid khundaminari bu furup sing gi marakta misunderstanding thoktana ba delimitation gi thabak khudimak asyangba wafam document yumpham ohensi haiba gi phirep furup khudimak tel laminasi haina all Manipur United Clubs Organization amuko na appeal torokli amuko na thadorakpa chiramada Manipur yauna awangpur state ki state mari gi delimitation ki thapakta tha ahung gi manung da pangthoknaba leibasi gi khwaidi gi wangpa court am oriba Supreme Court na matam pikhiba leirabana Manipur gi miyam na delimitation ki matangda asengba asumba census ta yumpham oiraga tawgadabani maduna trabadi delimitation tawpa maram chadi haibi aset phirep ama lominasi amadi delimitation ga mari lainana kanglup amagi wakhal nungai da bu wai wata sijinaduna social media na singbur thakat pidana basu appeal torokli sirol sina makha taraduna sangmanaba mi masingda yumpham oiraga parliament lok sabha amadi state assembly gi miyut sing khanana bagi damakta delimitation tawba si yamna tangai fadaba ama oiraga su state ki oireba phibam gi matungina delimitation asi apiba matam gi manungna tawbana tragana tawdaba haibadasu lepribini Manipur gi oina di delimitation ki thaba asi pangthoktringaida aranbada yumpham oiba census asi hana sum thoktuna madi mitop khangdoktuna National Register of Citizens NRC mapung phana satharaba matungda puthorakpa asengba census aduda yumpham oiraga delimitation tawgadabani haibasi amuko gi aset papiremni delimitation ki process asi hawdringaida Manipur gi oina di delimitation tawbada khwaidi gi maru oiba census aduki matik lanbanina aran madu sumthoktriba phawba delimitation tawba yaro habisi miyamge apunma khulawam oimina sairi Delimitation Commission of India si shakti yamna leiba independence body am oibana commission sina lokibu warep natragan order adu singnaduna court satpa yabanati maram sina aran ba misingi record ta yumpham oiduna parliamentary seat amadi assembly seat ki boundary semduna commission order thuraklabadi aikhoina yaning di haiduna law court satpi ki kana leiruidoribani maram sina delimitation process holdringai the delimitation tawbigi maram sataba mayamdu hana puthokuna delimitation ki process tawhundana ba miyamna khotnamina sensu sirolasina makatarakli Manipur gi oinati kumza English ngani ga amamadi English ngani ga taraga mathu ki census ki record adu mapung phadaba madi aran mana pikthanbani kumza English ngani ga taraga mathu ki census ta mafam kharada hengalakliba mi masingi sang adu oithokpa yaroidaba mongda hengalakba kayawri yamna samna hairabada mafam kharada hengalliba mi masingi sang adudi sahi amada nupi mama mana angang ahumari ki sang pok ki mongda legi Manipur hana kanglon kaina tawkiba census ki thaba aduna mafam kharada mi masingasi unnatural population growth thokli asiguma yamna tasengna soire census adu manipulate tawre khanglabanina Manipur di karigumba phibam amatra delimitation ki process asi pekhatum thokthri maram aduna India government Supreme Court Manipur gi census ki oiriba aranma mawong singamati NRC tawdribana delimitation tawbada asoiba madi miyamdi ki wokat irang kya lakani haibna singba panbiduna Manipur gi oina di delimitation ki process asi tawbada khudong sakhiru haibagi pakum wapma bibigidabni hainasu amukona takshilakli Sirol sina makha taraduna hai delimitation haibasi parliamentary amati assembly constituency singi sangmanaba mi masinu yufam oiraga makhoi gi political representative sing MP MLA thamnabagi tamatani adubo housing ladiba census ki report asida delimitation tawrabadi sangmanaba mi masinu yufam oiraga constituency semba haibadu soi oiroi asengba midi leitaba aduga
ꯆꯦꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯀꯌा ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯅ ꯂꯥꯎꯇꯨꯅꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ, ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯐꯨ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯜꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯍꯟꯗꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯐꯝꯂꯒ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯔꯗ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯥꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯑꯥꯙꯥꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯇꯝ खरगी मनुंगदा उपाय अमा तौदुना भोटर चंसिलकदबा युमलोनरिबा लेपाक खरदगी चंसिलक्तुना मणिपुरदा खुंदादुना लेख्रबा मिटोप मियाम अदुगी वाफम अदुनि मरम असिना असेंबा मी मसिंगदा युमफम ओइदुना मतंग सुनबा मोंगना पांगथोकपा सेंससकी थबक पैखत्रिंगे अमदि मणिपुरगा युमलोनरिबा लेपाक खरदगी संलकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंग अदु मपुंग फाना खांगदोक्त्रिंगैदा मणिपुर डिलिमिटेशन की प्रोसेस तौदुना थबक लोसिनख्रबदि मधु असेंबा डिलिमिटेशन ओइरोय मणिपुर की गेलहौमी ओइरिबा मियोय क्यागी डिवास्टेशन मखलम ओइगने मदि लमदमसिदा अमंबा पुवारीगी लमाय महांगबो ओइना थोकने हनसु अमुकोगी सियोलसिना थमलकली NEET 2025 aspirants की नुंगाइरबा पाउजल अमा पुदुना लाक्सरी Know Your Level Mega Test Series अमा Bio 360 NEET Success Center लाक्लिबा तांग कुनगमंगा थाहुम इंग्लिशिंग अनिगा कुनगमंगा दि हौजरगनी अपुनबा टेस्ट मसिंग मंगानी अदोमगी सनागदबा मतम यंगबिरगा हारिबा 5 मेगा टेस्ट सीरीज असि सरुक याबिहौ Bio 360 NEET Success Center द फंगलिबा कोर्स सिंगदि NEET regular course revision course test series ni limited seat ni subnagi lupa songwa khatang thibiraga hairaba kanaba singa silobi hau haujumak pau phobirau Bio 360 NEET Success Center khoi gi address ti Hodam Nerak Machine opposite Kaisampat Oil Pump near Comet Tutorial Airport Road ni contact number 8575587677 ni atopa pau madana awon ba khunai amagi damak stakeholder khudimana puksiel sing isagi ithau tawminasi MPP mall अवन खुनाय पुरक्न बलमदम की मरी लेनब स्टेकहोल्डर पुनमन खुसमनरग लोइनना पुक्सियल सिंह इसा इसागी थबक तौमिनसि हैना लोक सभा की MP डॉक्टर अंगमचा बिमोल अकोइजमना अपील तौख्रे इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की MP डॉक्टर अंगमचा बिमोल अकोइजमना सियर लौदुन इम्फाल ईस्ट DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स लेबा पंचायत बावन नंगसी पांगथोकिबा अनिरक सुबा इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी दिशा मीटिंग मथकी वाफम असी फोंदोकिबनी दिशा की चेयरपर्सन सु ओरिबे MPP मोल मखा तारदुना हाय दिशा की असिंगुम मिफम असी था अहुम खुदिंगे पांगथोकपा यामना मरु ओइ असिंगुम मिफम असिन हिरम नीदा कानाबा पिरि हिरम सिंग दुरि स्टेक होल्डर सिंगदा स्टेक ट्रेनिंग सिंगदा फगत हनबा मसुम तोआन तोआन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंग कुसमनदुना थबक तौबनी दिशा मिफम असी नियम खक्की ओइना पांगथोकपगी मुहुत सेनबा सै खुदिंगी यामद्रबदा मरिरक पांगथोकदबने हेन सपोंदोखी MPP मोलना DLO सिंगना हेना सखतपा अफब डिस्ट्रिक्ट अम ओहेननबा पुक्सियल सिंगना थबक तौबा मथौ ताइ मिफम असी मरु ओइना तोआन तोआन सेक्टर सिंग खुदम ओइना हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी मियामगी पुंसी महिंग फगत हनबा थबक थौरम सिंग मपुंग फाना पैखतपा ngamnaba खनाबनी लेंगाना पैखतपा स्कीम सिंग माइ पखन भाइबिसु ऑफिशियल सिंगना पुक्सियल सिंगना थबक तौबगी मखा पोली हैबा वाफम थामखी ngasi मिफम अदुदा खुंद्रापुंग केंद्र की MLA TH लोकेश्वर डिप्यूटी कमिश्नर मयांगलंबम राजकुमार दिशा कमिटी की नॉमिनी सिंह लोइनना मेडिकल वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी PHED CAFPD ट्रांसपोर्ट OBC NSC DIC DIO DYASO हेलम एंड टेक्सटाइल अमसुम ASLEE की इम्फाल ईस्ट DLO सिंह सरुक यादना पांगथोकिबा मिफम अदुदा तोआन तोआन बलेंगा की स्कीम सिंगी मतांगदा कुमना खनखियरी अतोपा पावमना अंगा अमाबु अफब लंबीदा पुबा हाइबिसि इमुंग मनुंगी अचौब थौदांग लै डॉक्टर लिनिन हौना लोनचत अमदि थाक्सी खाक्सी खंबा नत्रगना सोयरकपा हाइबिसि इमुंग मनुंगदगी हौरकपा ngaktani अंगा अमाबु अफब लंबीदा पुबा हाइबिसि इमुंग मनुंगी अचौब थौदांग लै हैना लमदम असिगी साइकेट्रिक की डॉक्टर ओइबदा नतना शेयर एंड केयर की फाउंडर डॉक्टर RK लिनिन फोंदोखरि
Wafam asi share and care wangkai ningtem pukri mapal sinduna matam asigi thaksi khaksi da miyeng ama haiba hiramda nitya pat chuthekta leiba DIPR gi auditorium hall da ngasi pangthokpa thoram da phungtokhibani thoram asida retired IS RK Nimai retired IPS P Sonamani editor skills Manipur gi president Khogendra Khongdram MCC HRC gi chairman kam Managing Director Dr. K. Ratan Kumar, IPR Director Ngangom Utamamadi, Mairoi Singyauna, Lamdamasigi Masak Naiba Mui Kiana Wanganki. Tauramadugi Manungsana, Dr. R.K. Lenina Funtorapada, Lamdamasida Horak Liba Mirol Academic, Sport Amadi, Art and Culture Gilam, the Tabak Wanglawasu, Takshi Kakshi Gilamdadi, Maningatum Halakli. Kunai si the Maruin Horak Liba Mirolda, Taksi Kaksi Hantarak Libasi, Mama Mapagi, Lamzingba Wat Pamadi, Takpi Tambi Wat Pig Asoba Mamitai, Masigi Matakta, Kunai Shida Mayaka, but since action of Hengalakutana, Sokolapiki Maminda, technology is her way for mobile, Singba Polam Singlan, Season and Nabasu, Taxi Kaksi Kai Tarakpi Asoba Maramamo Helibani, Aduba Taxi Kaksi Kai Tarakpada, Angang Singbulana Ubiruitavani, Puba Saidan work with Muta Makoibo, Apapa Poktak Piduna. Lamzing Biba Mataktai, Loinana, Nasi share and care Sinduna Miam the awareness Bibi Toramasicana Paktok Saktuanduna, Miam the Mamutana, Kanganana Makatana Spangtoki Kanaki. Tauramadugi Manungsana, Takak Nine Sataba, technical session Adugi Manungsana Ahanba, session gi, moderator or keeper, retired IS Dr. R.K. Nimai Fongdorapada, Haurak Libanaharul Sinatung the Lakada Bukudima Mayokna Haugaturibani. Housing lady but taxi kaksi is tapna tamna she tarakle have a sea midna urabangatani. My masing yam tamurabasu, Mahayam Hydrobus taxi kaksi, Naidraba, discipline yaudraba, the Ahalaman Masikanga, no luna satrabadi, my papangamroy. Anga Amagi Aswave Aran Kudima, Imung Manungdigi Horakani, Imung Manungdigi Semto Minasi, taxi kaksi kaitarakli basi Manipur Kaktada, Honglakpatanatan Atopa country sing the su, Kaitarakpa, Honglakpakayamathine. Sakolakpa Honglakpagi Matungina, mobile phone singba Tolakpadigi, Imung Manung Singda, Wari Watai, Pazana Sanaba, Pangadava, Imung Amagi Legidaba Corporation, Lainaraktabana, Taxi Kaksi Walakpagi Maramamasu, Sound Oidibani. Loinana, school college singers Oza Singa, Mahiro Singa Gimarak, discipline Kairakpagi Mami Sound Tari. Paramasi Yalaga Sokotpagi Lambida, Manglom Ligi Sanction Batangai Padi, Taxi Kaksisu Kaidan, Sapamatok Tai Haikenusu, Paus the Makatana Fondorakli. Aduga, Tentang Nasum Miam Tamzarangi, Hausikuina di Miam Paus, Sumatang Solution Jaragam Sumakata, Vanova update, Miam Punang Amina Sentinel Sikimakiki Mang Pamda Makatana Tamzari, Makata Vanova update, Miam Punang Amina.